Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Hak Lempung Elaka Football, hak Third Division kabala penya da Shillong Sports Association, hednen kasni ka khandai tereng unai lur arajar khat pra kilaran lightly ke jilakai. Kawai ke jikon kade kabala long hapadeng ka kunhun jong ka Golfling Sports Club kabala syarem no hak kunhun nakarang da argo lanot. Bat yakini ki gol kawai la thap do Michael Marbanyang balayo ban thap hak minute ke bakhat lai hak kelas tem bat kawai pat la thap hi da orang ilakai jong ka Golfling Sports Club u Martin Kurba bala kum thap hi shalaka jong ka gol. Sa kawai pat ke jikon kalalong hapadeng ka Mokria West kabala pelem no ya ka soson da lai gol lanot. Bat yakini ki gol la thap da Denal Nongbri balayo thap ar gol hak minute ke bakhan rew ba arpra jong ka kelas tem bat kawai ka gol pat la thap da Fernando Sokland hak minute ke ba ar jong ka kelas tem hi. Kajila kai ke balai pat hak Third Division henin kesni ke khandai terek unai lur kadai hak pedeng ke kenhon madan reteng ke bala pelem no ya ka Kuala Pati da argol la kawai na ka benta ke madan reteng ki gol la yo thap da ukmen lang nong dhar hak minute ke balai puar ba du Austin nong khlau hak minute ke basau pusau kat ba na kaleng ke Kuala Pati pat layo ban panpai ya ke si gol lengba u Adelbert Rapsang u balayo ban thap ya ke gol hak minute ke basan phau jong ka Kalamit.